Ya anọ esenya ope akpaji mia anọ vonu na mai kenye mia anọ ohlodo nu na ope akpaji nemi njojo dejesi be abatore ede ye nto eviegbo laika modi koglo be bogoma va pode de pa mo fefia ye nu ike ye khobe ye ne de afọ ma kala akbabu bu ha ko bido nya mere ike pe asia ele aponore ike na etro etijoju de evie wam evaji kanje jode jesi ba ko bito ikana anongo na atida wana ikana adongorale la machego nutomia bo bito ya elle ko bito pa asima hana nyamede de pakple vonu jiji kami abanu pola ho ya problem ya bodogal egbatom le Ewenyigba TV joganu pomo wona pe begbemenya jojinemi le ya manager sibe anyamia no vinate agbayo me Peter ye anosime ahenya jo peno le tbresare ika na la mila la matrobi maba na magaranya jo me nemi akwa be mi de ka o premier ye me ka de si be jaro nya me ka atro asene ye pe modern doka tantina mle egbe de jo wona wo me kana ma agara me mi kwata ye ka mi ano buku ba kle abumo so nya opa akpaji na mi le Ghana to koma nje jo le de si dembe ko true drivers union ye ko nya buku abobo de metore ka ika na le Ghana to koma o ya mere ika o le den gbogbombe Ghana private road transport union ye ka ko mi be GPRC buku abobo ye ka nya dada Ghana buku abobo yo ka tan le Ghana to koma wo atonya le wutibe wo dala bujoji mamale alafajia bla eveka bu menya we aton ko konjuje ko dole ika me GPRT do pe ona misa go mebe le bujo pata dareji le Ghana to koma yo dareji 15% ka pe we aton kala true drivers no akpajia ona na mianya bere ye ba eko calculation alo aton le dio katan me akpo ya de siba anya ka gbon GPRT tola manya mi ka LMO kona la mise ko mebe no bi ka ko na cho city de ka sere city de ka pesobla adan ka cho 1 city ba da sere 1 city se pesos ka bi wa ka 20 pesos re ka ko goji kama ka o cho ko cho city kama yuko ko cho city de ka pesobla andre ba da sene city eve peswa wa aka 30 pesos no pa bujo nyauti le Ghana to come godo no vi ka o check to city ve peso bla ve ke 2 city 20 pesos that na 2 city 50 pesos vivi ga ka waka de eje yenye 40 pesos le Ghana to come kama ka o check to 2 city 60 pesos da koda na 3 city sa ga o me ka waka lo bujo ye papaji yenye 50 pesos le Ghana to come godo tanebe alen kurente actuelle mama adem to 1 city 20 pesos 1 city 30 pesos 1 city 40 pesos that's no 1 city 60 pesos ika ano 2 city ka ala 2 nejina de mai ka akpo ga dedeto kala true drivers no panya onua o de ko global no buglo no ba do te bai kana mamala ala faji aton la le pepere wuntila na wa ba de agblo na emi mi abanu bolo na mi actually GPRT to pa do bi me na mi ka mi anobonu na mi a ababla aton nu chuare yika nya achida modo wala yika tie be pure water machine operator ye wonya njojo de jesi be adda avie ka ko we adda ngbola yika modi ko global ye be sofo na ye gbogbo me pe afore de be ye na adda gbo na me nya ola gbogbo me pe flow nya alo spiritual world agba na ba pomye ji ka tepe ma anya akpo kala yika mo dola dental circuit code bondo pia ana misa go mebe ye jot oforia ye nyamare ika ye dalakpa na ye vie be sofo nyamare ika agblo enya agblo di be ye ne de agbo kan jojo de jesi be abato e no titi be be ya de ye vi abawe ade vie gbo lezi eton akwaji so gake meten so ejine abato yo kan jojo de jesi be la ika ma ko nyala abato ye mutia america nya chora amendito ika prosecutor chief inspector Maxwell Lanyo e de ko bona bonu abatonya asichala ike elela kala ruye pakpajia anya no biare ike awona ado abe modan dola na echidanya ole Ghana jokope do padele ege nutuo nguti kala ruye pe wona ojia wona misa ko be abatonya jagba ike wode evie ba we adanya no vie gbo ze eton sole ike modi ko global so fonya mere ike glore ye be yene de afo dede ma
Popito basile aponade yomele bagaji ga turu nuto mekanika apono Ewenyebe apono ejagba yike utro etijeju de yento evie wa me eveji le sambo ikana le nadoli kole district ikebebe apa west region nuto gama ye nuto ye wole ke odajesi apono yebe Sylvia Suli ejagba yike utro echi le evie wa me eve yike gbanto okopewe eni kenya Samson Bakple Pawe Antonio Vi Kenya Afisa to Musa G Laikam Udi Cobrobel Maso Adomodal Udumi Laikam Uide Yepe Aglamaki Vao FV one Vito Bianco to Jasiba Wo Ajabaika Wakara Yuntiana Apanoya Yosine Wu Asui Namakwa botane mi tema separate call don't drop here ejagba yika wo call general lance corporal Samson Kweku da foko da amokanu yika boto Ewenyebe ejagba yika wo nongo na povito pe do pe yika no gade de no nyawo ti popo do na o mele la meshegun nu to me yika to pa for that one na ma eda to Corolla Toyota Camry bwada yika ejagba be ya agade la meshegun fiesa muti ejo de jesi be le bondola panya nu ameje be povito ngonola ya adoji kule ya de kamela ikam wakosi akode to asimebe na ya da atudodo ye wonawo kalanje to de yesibe la ika wodore abonwa woda me gbene ka gana ga homa ikanya city atonke 5000 Ghana cedis ka kule no biwa am eve be wa aguglo ava bonu ika bondodo wonawo na wo IG ko ga bia to si le me gbeda da papa ji be wa to am eve akwa akpede wodo ko emuti ka dasire di tokiade na no untilo pa for the one woman kaya ponu kwala kai morga mi ajo panya ajo la Ewenyigba TV jogan ko mo na ji akwa sedo yenye ekie agapi na ma ajo la bo da si be no selis ebe English na de opa ga da magbena mi happy nya yo do bo nya kwanya na te agbayo ma Peter Jaro nya ma ikatro asre nya modan to ka tantinam CBC atro asenya jonti happy wo do bo da be sare ikana wora ka plimile akwana mi le ya pa da ka wo lata